unaupa in accident tokte atran puina lama karanin aloman pallo niom takani he thiltleng hi tui kwal venga thlenga nia karen ban bul hnaya khusate pon an shelo nge nia an hret chonin complaint te thelom takania thiltleng le zel the nia midang te point van doi thil thuwa ain tipal vele theya asiam tu lam department electric department lampang an film khur lo nge karen ban bul hnaya khusaten complaint an thelu lo shrim nge nia an shelo zok shrim van doi thil thuwa karen man lumpo hi anom ta zo maya apoi tak zatane electric department lampang an film khur le zo langa in kasia athla khi hanen taila karen shwe inzam na sama mani karen shwe inzam na sal tuk chu thushan ni sela karen ban bul hnaya khosate in chung hi rangwa nia midang tan chau ponilo anni tan po alo omle zolani an ngei samwang shrimania kangai an mu pho tom thin sia anin sakdan po hi asam tai pania rangwa le tai lang chi khane aunau pa thina chung chang klem te po sian chiarila kan unaupa in accident tokte atan puina lama nunna hiela chan pha sen teng ema current line aizol kho pui leilia an nok sak mai hi chu she thema har khop mai mizoram sarkar hian mo aphur ve thlatin ka sia zangna domna an pek ngei po kan phut thlatani tinoran posa mizoram sarkar ang zonga adem kha ati chi chein ka shelawa van doina hi chu tu chunga potling thainia sarkar lampang ne lawin a department lampang jok thiam lo ning ka sia jangna domna aphut po hi om lo viau lowe hetiang kan thil ti dik lo le kan na tho that tok lo te awang hianin mitreng khatin van doina an tok fo thina hemi ani awang hianin film khurnan le thazo ka malak ani theinan electric department lampang pon mala sela kan film khurna hianin kan van doina lakata mi chan him thaiesen sarkar ni lowin mi puite jok hiani kong nei lutuka insak kan chinga khi nai khian electric ban khi adin masak arinom kong lat dewa insa se khatiang chena kha atling lo mai thei sarkar pan ma kala nge atiom chuang lo kan phu tok soi tu kan thlang choka kanin me tok viawe heke pokonga idan chenia karen ban khi adin masak jok ngai chu karinga midang tam tak pon nia karen ban bul naya insa hi an tam khop maya abikin khopuya hian ani le zol bika a thei sham chuanin karen ban bul nei in sakhi ati chi vak lo ni rangwain asam type ti ngat phei chu ti lo top tur thlukani abula in nei tu te pon complaint thelu turania kan in alo om ti in complaint om lo te chuan department lamin an shabik top nang karen hlihsak voini som thum october kumsang ni som ni pathum ni hiam Mualthuam South lunglei district khoa in somruk pathum lai mai chu an electric current disconnect sakanne Mualthuam South khota hian an thlakhat electric bill chu sing khat chuangte atlem bera sang khat aya niam ngai lo thuan soya an eng chit le an bill ron chuak in mil lo lutuk chu an boina ani thule ni tin kunna thoka ejong tan chit lo bill thlatin cheng sang chuang choi reng chu an thlin lo thuan soi bok kumtir lam khan an khovi si ten complaint siamin an bill ba zong zong an rut to nupon anua bill angai te bokin aron sang le zel thosia chumi awanga bilba pek theilo awanga electric current disconnect sakan ni thuan sai in khata electric bulb pani khat chau chi te pon cheng sang chong tho an choi train Mualthuam South khota hian electric gandei chan mang tamlo tv phei chu in pali panga bakin an mang to lo ne ka channel te milo in saka milo subscribe thina wang nom thu ka sia milo in saka milo subscribe zel tur ngoron sombo ka che kalome